na zong lai me kan nia sarkar na tho kan tuman isi chuan kan chap tong hrian ta hrui kan ti chak ve ngei chu angai ani Mizoram chung kholai khoya ma hian sap tong manglo wa ila exam na tan kan thiam tho chu tul tlat si tura kan soi tur de hi exam na lo chuk thin English syllabus te chu ani a heng te hi lo ngai thala lo zir la thiam takin exam ma chon ro le namasabera chuan essay ani mathei lovin essay hi exam na hian zi angai zi ani kan exam zirin kan essay zi thuilam tur chu ainang lovang group B le anoi lama te chuan marks som ni panga te an put tir trina group A heng civil service at hi chuan essay paper top omin da kar thum chung zi tur ani a mark za zet apu ani essay thataka izia theinan saptong lozir warla essay sia dan thuruk lo hai chok te le pani na chu Precis writing hi ani Precis ti hi horopan en me hi chuan Precis ti niom tak nia ma se Precis ti tur ani Precis writing hi chu thu sei tak toy fel tak phone kim tak sia mani tongkam nge zia toy ani maya asailam hi azon sei zong atanga te a mun thuma thena mun khat vel ani awat zong zong bel khoma pathuma simle a chuta lo chok za chu word kan zia za tu chu ani mai zirtlo tlawa thiam thei ani a pathum na chu idiom and phrase anti hiane better late than never a bed of roses small talks ti angreng te hi idiom and phrase kan ti te chu ni a sap trung upani ti taila soifia tu deu ber mayo me idiom tren khati chu an chir mai hi chuan hria thiam rual lo te hi anom ve a athan pa leo zirangai ve ani heng idiom and phrase mang hian entina siam ro ti te in ron zot fo idiom and phrase bu hi bazara leitur oma internet lama po mu tur tam taka om ani lo zir ngai yang che achok du khopania apolina chu parts of speech kan ti theo kha ani parts of speech hi asir zinga mai ang anti ang mai ron chu ovezi ani noun verb adverb adjectives preposition le adang te hi nalatu te hian kan hriat em hi min phut em ni berin alang underline hi eng parts of speech nge ni zero ti te ne mo akar all hi preposition dik perin da khadro ti te ne mo aron zo thina zir thiam vek ain chirom lawang adot le chu simple compound le complex sentence kan ti te hi anne than khat chu nei kan voi khat hria na po ani mai thaye exam kan ma chan du ni si chuan kan thiam nge chu ngai ani he video hi chu syllabus soilen na chu ne wangin a soifia na chu ni dang lama ni ro se paruk na chu direct la indirect speech kan ti kha ani le a speech chu kan hriat thu marino me direct speech hi indirect speech in daro emo indirect speech hi direct speech in daro ti te ron chuak thei ani hei po hi thiam ngei a trai pasari na chu voice kan ti hi ani active voice le passive voice hi thiam ngei tur te jing mi ni boke a thiam tan chuan har sa lo tak aman lo ta ne ro cher ko pa hu phur om ani ve thei ani paria na chu tense kan ti ho hi ani a past tense present tense le future tense kan no pan lai tang to akan zir thin kha ani a lo en non la lo zir thale la thiam takin lo zero le apakwa na chu close kan ti hi ani close po hi lo chuak fo thin close chi sang te hi thiam em mai tur ani hei po hi nakina kan la soifia don nia kan soiba ka kan zir le thiam em ngai chu sap tong thumal hi ani one word substitution ang chi te choose the correct word ti te correct the sentence ti te what meaning ti te ron chuak fo thina hetiang zo na hi chuan sap tong thumal om zia hrathiam tam piang an van nei ani mai